Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Berman Lakasmi. Kaseng Henyu Trap Integrated Territorial Organization Hito Shillong City haka janmir jongka arpunai teri ujliu arjar Arab Sau kalai obat ia prangut ki barjela na jan Civil Hospital Shillong. Kiba Wanpoi, napo ke jela Manipur, bat na kaput Assam, kiba temu ban lit bela si IT hostel mau diang-diang. Kaseng haba kalabat ikti ki barjela, kelapan iki kot kisla kiba donkam, hari kiti ki barjela kimdon iki kot kisla kiba biang. Kumtan na kaliang kaseng mardor, kelapa lit pai biang, syaka jaka bakiwan. Haba ajingkren na kaliang kaseng kalaong, bakiti ki barjela, kidai na gajaj benriu Muslim, bat kalaong, bakam tuklari ki babela henrei haba kiwan, kitrei kidai ban penbiang iki kot kisla. Kalau ongru lada ketiup bagi barjela kiwan bela shene klaim ki kot kisla keseng kan selek kenra namar lada pet japok kejela kibun kibriu kimbiang kakam kejam bat deban ailat chua ki bana pok kejela hari lada kini ki barjela kiwan bela klaim kot klemsla kalong kumba kiwan tu ya kakam बहुत पहले का है अपडेट नहीं किया ना अपडेट नहीं किया दिल्ली तो करते हैं तो आपका नाम क्या है आपका बाप का नाम माई का मतलब मतलब कितना साल ये बनाया ये आपका उम्र का कितना अभी नहीं मालूम आपका उम्र भी beliau Malaysia अभी अब लोग कहाँ जाएगा Kelisa tang yang kata ate naik pun confuse umur kena pelat lentin tu dia उस टाइम से ये बना लिया ना 2005 में अभी कितना साल हो गया अगर फॉर्मा को देना सब लोगों सुन बुलाक ना फोन पहला उसको बुलाएगा ना बुलाक पहला कहाँ में जाएगा काम का IIM हॉस्पिटल है ना हॉस्पिटल है ना उधर हॉस्टल है उस हॉस्टल में काम करेगा IIM में क्या नाम है जो वो आपको ला रहा है यहाँ उसका नाम है मोहिमुद्दीन क्या मोहिमुद्दीन वो भी मुस्लिम है हाँ फोन करो अभी उसको बुला कर रहा है अभी कितना साल हो गया 19 years running 19 years running जब ये उस टाइम में जब अप्लाई किया अप्लाई किया कितना ये साल 2005 से ना तो आप कितना साल उस टाइम कितना में साल उस टाइम में उम्र कितना उस टाइम में उस टाइम में कम से कम तो कम से कम नहीं 5 साल एग्जैक्टली बट 5 साल पाँच साल तो 5 साल ये नहीं, 5 साल मतलब आप 5 साल डॉक्यूमेंट है ना से अप्लाई किया ये डॉक्यूमेंट से मतलब ये भी 5 साल मिलेगा ये भी 5 साल में मिलेगा आधार कार्ड आधार कार्ड जो है वो 5 साल बाद फिंगरप्रिंट आता है Ini nak yang seng itu Sloski di obat mutasi ini diberi bawa nak jadi bang dia siwan ni ini lah iki berkintan dia tak akan selang kali lesen bawa patai berpisah bawa butiku wan kali ni bagi orang tak perlu butiku level so ini kiwan ni kita selang kintan cakap bagi try ki orang nak try for IT hospital haba ni orang lada ki kuah bentri ni tak sekali level lesen berkama dan tentang bersang hari ini siapa ni mentah ini mentah no jangan kita berjuang kata ini mentah kenapa Jeb ni waham ni diberi ba lada ki kuah belah lada ki kuah belah ini benar bari berikan kau selana mar kan ini di maham ke penting tujuh mana mar ni baik ni dia tentang jadi kita perlu beliau persiapan itu aku beri langsung ni tidak beri op jintip juga jelagi jadi orang ini tai perkataan kenut ki dan Yawan prangut ini siang. Korban di dalam nikeli kita ada lagi kita tentang pinjam ada harga pensyara bagi dia bagi beri kalau menurut nama intip jadi sekarang kalau levelan pakai pensyara operasinya mantap biru nama balai nak lakut pihak yang akan tahu lah bersang keli mana bawan hakatnya mana presiden yang mana itu tahu para muslim ni dia ubah pihak akan sekolah sejak suci usul ni nasionalnya
ya ini diberi bah kalau ini diberi kalau berkiwan lah mungkin dia ni nama Islam nak kambiang so kini cuba cek ko audit lah tercerah apa yang istilah siapa cek hara cek rank ID at least kili cek kiwan ni usnya kata ro kali kambam ya kecil kita punya dah kita bah pada kiwan trashnya itu am Islam itu diberi bah baterai bahang long diberi bahang Barok kide nak ko Impal. Nak ko Manipur kide gini ya. Manipur barok. Dari bam ho. Boda tu ka Assam Manipur. Hello. Oh ni ke bala ni persang ju orang yo jikte bentam-bentam ni kuai beleng. Kalau bagi curung bi an namar di hab ya ka jo ka rul ben. Ya bi tilang. Artu la so ba la tana mesti diberi dan diberi kemudian terus nanti hab ni kurai. Bagi kuai yo. Tapi orang bangun jalan kau. Mau ni lah kini through communication through by phone kini kiwan kim dah isu atau beri orang isu orang dalam penetration ya ikla position ni isu atau beri ini beri kim isu jadi isu pada kita mentah atau mulik kiwan itu ni mentah ini kan ini kuah kerja Indonesia bah lada kuah penetration ni yang bersalah tentang globalization pada hal promosional engineer berada Apa sport kini kini. dan kaji itulah kaji syairu nama bakin petara kipet tanya ID proof kim kam kelira kidi ban shim syairu ka proof nama shawi ka state ki da shim directly kan uski kinsa channel kilan kum shawi ang noksa sho apa Arunachal ru pe Mizoram bo Tripura ru kadi kamran ki kile to ni bisni re kini bakin train re kuatan bakin biang ko Islam nama ha jula juli dibun kena badu na kam jambi mi pusang ni dengan MC memiliki dan ya nomor beri mentah buat belai gini upat yang perfectionment nomor begini lah menilai akan memonti ya mat terakhir ini bagi beri belum tersurat tapi bahaya belum kami ini Kita jibir